बीजेपी की नुमित चामा चामनी प्रोजेक्ट की चामा की मखादा साखिबा क्वाथा गवर्नमेंट हाई स्कूल था मरी हेला फाउबा प्रिंसिपल याउना मरी लेनबा स्टाफ सिंह अमता लाक्तबदगी महैरोई सिंह लाइरिक तंबा फंगदना लेरे। बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो ngasi फोंख्रे CAB चनरबसु नॉर्थ ईस्ट स्टेट लाइरिबा मियाम की लिंग्विस्टिक कल्चरल अमसुंग सोशल आइडेंटिटी ngakuna thamgani hairi। हिंदू सिंह तगी ओइबा मफम अमा सेमगतपा स्टेट असिदा लैरिबा फुरुप सिंह की मरक्ता तोखाई तानबा सिंचेप थाबना बीजेपी की अमता ngairaba पांदमनी हाइना कांग्रेस ना हुंदुना ngankhre। अमसुंग एनएशियन IM सिजनदुना मिखल की थबकता अपनबा पीरे हाइना NEIDP ना NPF ता सिरखिबा मराल अदु युमफम याउदबा अरानबा वाफमनी हाइना NPF मणिपुर की प्रेसिडेंट अवांगबाउ न्यू माइना सेंगदोखरे। मैम बुखरुमजरी अदोम नेबर्स इंपैक्ट न्यूज़ नी एरिना थिंगुजमना हौजी पुंजास फाबुगी मरोय पाउसिंग मैम द पिजरी। टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की क्वाथा खुलदा लेबा क्वाथा गवर्नमेंट हाई स्कूल दा महै तमगदबा महैरोई सिंह स्कूल अदुगी प्रिंसिपल ऑफिस स्टाफ सिंह अमसुंग मरु ओइबा ओजा अमता लैतबना महैरोई सिंह मिंग चनबा फंगदना पुंसी मांगदौरे। स्कूल असी बीजेपी लेंगा की नुमित चामनी प्रोजेक्ट चामगी मनुंग चना संगाखिबनी। जूनियर हाई स्कूल दगी हाई स्कूल दा ओनखतुना अतोपा मफम सिंगदा महै तंबा चलिबा महैरोई सिंह मफम अदुदा महै तमहनगनी हाइदुना इंग्लिश सिंग अनि तरा निपांदा माइ पाकना हांगदोखी। इंग्लिश सिंग अनि तरा निपांदा रेगुलर ओइबा ओजा तरेट का रामसागी ओजा मरीगना महैरोई सिंह निंथिना महै तमहनबिरमी। अदुबु था मरी हेला फाउबा प्रिंसिपल ऑफिस स्टाफ सिंह अमसुंग ओजा सिंह अमता लाक्तबदगी महैरोई सिंह मिंग चनबा फंगदना लेरे। खुल अदुगी खुंजा सिंहना पालिबा लेंगाक असी महै तमहनसी हाइरिबा खोलाव असी खुल अदुददी ममी सामख्रे। करिगुंबा खुल अदुगी महैरोई सिंहना मायोकनरिबा महै तंबा फंगदबगी अवाबा असी कोखनद्रबदी स्कूल अदु युम ओंथोकलगनी हाइना फोंदोरखी। खुन सिदा मतिक चाब ओजा पीगनी हारमदगी खुन अंगाम यामदु कौथरुरे ओजा समत लैत्रे संगुन मिसु लैत्रे चतोक चजन ओक्टोब सिंगी मकोन ओन लैरे। कोथागी हाई स्कूल अपग्रेड तौबिखरबा असि ओजा लैबिद्रे ओजा लाक्त्रे एडमिशन तौबिद्रे अदुन ओजा लैत्रेबना खुंजा सिंगी लैत लाइरबा आंगांसिंगसु लारिक तंब फंगद्रे लारिक तंब फंगदेबा आंगांसिंग ममा मपाना खोइसाउनरगा स्कूल असिबाव करी दमक्ता कोथादा स्कूल थंबिदिनो स्कूल असिबाव थुगाइ नुमगी वाखलोइन पुसिलखरे मरि लेनबा अथॉरिटीजिन अथु मतम बियन जंगसिन बियो। लाखलिबा लोकसभा मिखलगा मरी लेना बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो संकल्प पत्र ngasi न्यू दिल्ली दलैबा पार्टी हेडक्वार्टर्स फोंख्रे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी की प्रेसिडेंट अमित शाह अमदी पार्टी की मकोक थोंबा लुचिंगबा सिंगना सरुक यादुना फोंबा मैनिफेस्टो अदुदा यावबा मरु ओइबा पॉइंट खरा पल्लबदा टेररिज्म मपुंग फाना मुथतपा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट पास तौरगा चना हनबा यावरी। ngasi की थौरम अदुदा सरुक याखिबा मैनिफेस्टो कमिटी की चेयरमैन ओइबता नतना यूनियन होम मिनिस्टर की फमसु पुरीबा राजनाथ सिंहना मैनिफेस्टो अदुदा यावरिबा मरु ओइबा वाफम सिंह पल्लदुना हाइखिबदा मिखल माइ पाक्तुना पार्टी असिना अमुक हना लेंगाक पाइरबदी टेररिज्म मपुंग फाना मुथत्रिबा फाउबा टेररिज्म की मायोक्ता थमलंबा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मखाताना चथखिगनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड चनहननबा होटनरंबा अदु चनहनगनी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा अमदी राज्य सभा अनिमक्ता पास तौहंदुना चनहनगनी अदुबु स्टेट की ओइबा नाट चनबिददी सोखलोय हाइखी। लोइनदा पार्टी असिना एंटरप्रेन्योर सिंगदा लुपा लाख 50 फाउबगी कोलेटरल फ्री क्रेडिट पीननबा अनौबा स्कीम सु हांगदोकनबा अमदी लेबाक असिदा लैरिबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता मेडिकल कॉलेज नत्रगा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज अममम थमनबा पांतम थमली। लोइनना लौमी सिंगदा किसान क्रेडिट कार्ड की मखादा लुपा लाख 5 फाउबगी लोन पीनबसु चही 5 जीरो इंटरेस्टा अमदी रूरल एरिया की चौखत थौरांगी दमक लुपा करोड़ लाख 15 थादनबसु पांदम थमली हाइखी। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम
संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते, हम किसी भी राज्य की चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। नाकलमरोमदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ngasi फोंखिबा इलेक्शन मैनिफेस्टो दा सिटीजन सेफ अमेंडमेंट बिल चटनरबसु नोटिस स्टेट लाइरिबा मियाम गी लिंग्विस्टिक कल्चरल अमसु सोशल आइडेंटिटी ngakतुना थमगनी हाइरी हिरमसिगी मतंगदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस दा पौमी सिंगा उनाबदा कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी दा हंगबा तोंगान तोंगानबा इशू कयागा मरी लेनबा वाहंग मापन गी पाखुम पीरदुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट ज्योतिन वाइखोम हाई नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगत नब थबक पाइखटले लोइनना यूनिवर्सिटी असी गवर्नमेंट मथंतना मपुंग फाना चलाइबा हौरे अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सिंदोकनबा माहिरोइ सिंगना हौखिबा इहौदा पुलिसना अहिंग नोंयाइदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस चंगसिंदुना रेड चथखिबा अदु इंटेलिजेंस की इनपुट अमा फंगबदगी तौखिबनी अमदी लेंगाक असिना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मायोक्ता लेते किशोर चांद वांगखेमदा एनएसए पानखिबा अदुसु नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एडवाइजरी बोर्डना एनएससी पानबदा मरम चाय हाइदुना पानखिबनी अदुबु कांग्रेस लेंगाक मतमदा एमरजेंसी थमजिंदुना मियामदा अवाबा पीखिबसिंग मियामना खंगनरबा वाफमनी लोइनना फेक एनकाउंटर दा मियोइ लिसिंग अमगा चमगा कुनगमापन हातखिबगी केस सुप्रीम कोर्ट दा लैरिबनी अदुगा हौजिकता कांग्रेसना मखोइगी असोइबा चुमथोकचनबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स 8 लौथोकनबा होटनगनी हाइरिबा असि बीजेपी ना थागतबा ngamde हाइबा वाफम थोंदोखी अखोई मणिपुर पीपल बिल 2018 मसीसु अमांग चाहिए तौगी पोनीना अखोई गवर्नमेंट अखोई पार्टी सिना तक्षनदब नते हेता अखोइना तौरगा मसीना हेता ngasimak तौरगा हयेंग हेता यानी हैबदु नते मसी मतम खर संग पोनी हन मयाम थमजगे अदुना मसीदा बोर्ड ऑपोजिशन अमदि रूलिंग एनिमकी रोल लेगनी असेंबली लेखिबा दुमाइना अपस फासी 1957 दा हिल एरिया दा मसी लाखी 1980 दा मुक भेली एरिया दा कांग्रेस पार्टी ना कुइना दगी मोइना पाइंगे मतम तौर मथब मयाम जे ngasi मखोइ मसाना मसी खंदोकनी हैबसे मखोइना प्रजासिंग दा तौगिबा अरानबदु उरपदगी नेन लवी मसी अखोइ पार्टी की दमतदी मोगे सोइगिबा खोंथांग अमा हंदोरपसे अखोइ पार्टी ने वेलकम तवी प्रजा की इंटरेस्ट दा तौगिबसी अखोइ यानिंगी अदुगी ओना तैनाबदा मखोइना फेक एनकाउंटर दा 1529 फेक एनकाउंटर दा बिचम मरालेजिदा मयाम हातखिबसे मसे कांग्रेस पार्टी की अचौबा सोइबदुदी ngasi मोइ सोइरेने एडमिट तौदि बीजेपी नंगसी पुथोकपा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो दा सिटीजन सेफ अमेंडमेंट बिल चनाहनगनी हाइबा फोंगलकपबु माहिरोइ लुप एमसुना अवांग थाकता यानिंगदबा फोंदोरकली सीएबी गी मायोक्ता अवांग नोंपोक स्टेट की मियामना चंगसिनखिबा इहौबु थौसादना बिल असि चनाहनगनी हाइबा फिरेप लौरकपदा लाइबक थिबनी हाइना एमसु गी प्रेसिडेंट पीटर लाइश्रमना फोंदोखरे डीएम कॉलेज लाइबा एमसु गी लोइसंगदा पाउमी सिंगा उनबदा पीटरना बीजेपी मणिपुर प्रदेशना तकनबदगी बिल असि राज्य सभा पास तौखिदबनी हाइना फोंदोखरगा मैनिफेस्टोदा हाबलकपा असिदी अंगकपा फावी अवांग नोंपोक स्टेट की मियामबु तोंगाना इंथोकपगी मओंगदा मैनलैंड इंडियाना थमलकपा तारगदी लैबाक असिदगी अवांग नोंपोक स्टेट सिंग तोखाइना तारगे हाइना हाइरक ओइदबगी मरम लेते लोइनना अथुबा मतमदा बिल असि मैनिफेस्टोदगी लौथोकत्रबदी एमसु अमदी अवांग नोंपोक मियामना बीजेपी बॉयकॉट तौरकलोय हाइनिंगाइ लेते हाइना महाकना फोंदोखी बीजेपी ना मखोगी मैनिफेस्टो दा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असी इंप्लीमेंट तौगनी ना हापकलिबा असी अथुबा मतमदा रिवोक तौगदबनी करिगुंबा हारिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असी मैनिफेस्टो दगी रिवोक तौदबा तारगदी एमसुना मणिपुर मियामना अमदी नॉर्थ ईस्ट मियामना बीजेपी से बॉयकॉट तौरय हाइनिंगाइ लेते हाबसे मीडिया थोंदा एमसुना थमजरी ngasi BJP na phongkhiba manifesto da yauriba citizen safe amendment bill asi BJP government amuk hanna laklabadi bill asi chatna hangani haiba wafam asi notice students organization ne sona yamna kanna yaning da phongdorakli BJP gi thawong asi notice ki yelhomi singbu mirai bi bani isa gi lamda minority oina bahotna bani ne sona internal amadi external aggression sing ngakna na ba leptana khongjang kaya changsin khigani haina chirol amada phongdorakli
Hindu sing tagi oiba mafam ama semgatpa state asida lairiba phurup singi marakta tokhai tanaba singchep thabana BJP gi ama tangairaba pandamni haina Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson Irengbam Hemochandra na fongdokre wafam asingasi Khetrigao Block Congress Committee na sinduna Congress Party gi Inner Manipur Parliamentary Constituency seat ki mirep oiriba oinam Navakishore gi oiba nongma gi oiba workers meet ama Khetrigao da laiba hanagi MLA Amin Shah gi sanglenda pangthokiba aduga mari lena fongdokibani MPCC की स्पोक्सपर्सन असिना हाइकिबदा BJP न लुचिंगबा अनौब लेंगाक असिना स्टेट असिगी चही कयादगी नुसी चानना पुन्न खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता लैरिबा नुसी चानबगी वाखलोन मांगहन्नबा होटनरी BJP न स्टेट असिदा मखोइगी लेंगाक लाकपदगी लंबी थोंगी फिबम फगतले हिरम कयादा चौखटप लाकले हाइरी जुन तरा निपान की थौदोक BJP की लेंगाक मतमदनी बन ब्लॉकेट लेहंड्रे लोइनना हाइदना हाइरी BJP ना अदुबु स्टेट असिदा बन ब्लॉकेट तहनखिबा मियोई सिंगी अदुगा BJP गा पुन्ना पुखम अमतदा चाक चामिनरी पाकिस्तान दा सर्जिकल स्ट्राइक तौबा BJP की लेंगाकनी हाइना मखौ पोंगना लाउरी अदुबु स्टेट असिगी लम म्यांमार ना लौशन खिबा मतमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना तुमिन्ना वा अमता ngang लेखी स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर याउना BJP की लुचिंगबा सिंगना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु नोंशा अमगुम चांगदमनरी अदुबु नोंशाना अतोप सासिंग अमता ओइना येंगबा ngamlaktrabadi नोंशा अदु जंगल दा लहनबा चुमगदरा हाइना MPCC की स्पोक्सपर्सन असिना वहंग तौरकली Chief Minister oiriba Shri Biren Nahairi BJP ki swaida laiba leaders mayam Nahairi masida citizens amendment bill na akai ma karinta lairoi chongda thanga thomu dona di pukta chuk thilli aduga I thoi chongda thangjongda kokta yali aduga kok kairoi taba yaba wara ba Narendra Modi ga sidi drama yawdo mine mani Manipur da lari shumang lila gi kenu do sanglen do na thaba da phabani mari Shumangina sanglen do na thabak to hon na phabani ba ahamadi as makhut wo masawo sahi manga gi mamang na mana ngang do naharon mayam bank account da lupa lakh tra adi India gi hulan ba chau sang ma black money lady mayam se dagi paisa mayam se polakani lakh lakani hai ba lupa crore ka black money polakani hai mayam do kadai da chat khare kadai da leire ngasi gi mifam aduga mari lenana INC gi inner seat ki candidate oinam Navakishore na haikibada ngarang hata kangjebungda BJP gi oiba miyam gi mifam ama pangthokiba adu yumda hanjage haiba nupi angang singbu hanba yaroi haiduna gate thingjin bikiba loinana police amadi miyam gi marakta chauna muknaba lakiba aduna Prime Minister Narendra Modi adi asi state asigi miyamna chapchana yadre pamdre haiba mayek sengna takle haiki Ngarangi hafta kangjebungda tawgiba Prime Minister lakpagi election ki campaign se da laiba ima ibel mayam singse pung 10 dagina pung 3 9 se phajindna thamdra awaba kaya nangkiba madu ngamaroi aikhoi ware ai chak charaktre ne selakpada khoige police na gate thingjin bedagi gate to lanthoga chena bhonobada asok apan kaya thon khiba masina takpadi masina BJP na Manipur gi ima ibel praja mayam gi masigi awaba se khangde makhoige ngahak ki oiba makhoige rajniti gi oiba wakhalom da chali Prime Minister Narendra Modi bu prajana pamjadre haiba adugi khudam oikhrabani Prime Minister Narendra Modi nangarang Imphal da laktuna pangthokiba BJP ki election rally adu yam chauna mai pakpa amani haina BJP Manipur Pradesh ki spokesperson CIS Bijoyna fongdorakli BJP Manipur Pradesh ki office ta Paumi Singha unabada CIS Bijoyna fongdorakpada lal haulup kayana kaukiba akanba ban marakta pangthokiba election rally aduda masing thingamdraba mioi kaya tinkiba amadi Prime Minister bu Theng bafauba miyam na punna ngaimina kibagi damak party ki maikaidagi thagat pa fongdorakli loinana ban laikibana maram oiraga rally aduda missing aduk yamna tilloi khalubana sil langbada asoiba yaukiba singbusu miyam na ngakpiyo haina appeal tawrakli loinana Congress na ngangthokiba wafam khudingmak ngakna chakli haina fongdokliba asigi matangda paukhum piraduna CH Bijoyna hai Englishing amaga chamapal humbudra nithoida Congress amasung United Naga Integration Council UNIC ga khutek pinaduna naga taba lam khudingmak Nagalanda pungadabani haikiba wafam adu hauzik panduna leiribani asigumba Congress na haidokiba wafam asi ngakna chatnaba hotnaraklabadi Manipur kaiba tabani haina fongdorakhi loinana apspa haibasi hekta lokthokpa yaba natte ek asi lokthokke hairabadi intelligence agency mayamdagi report lauraba matungda khanagadabani haiba wafamsu fongdokhi
Armed Forces Special Power Act Prime Minister Lokthomde adu tawi tawde Sri Rahul Gandhi lakpadana irai lai na hete lokthokani khotokani adi moi manifesto na modify tawni kana pa hai dhaiba BJP no palasu Congress na bu palagasu any party atina palagasu afasa lokthoktingda hairakadrise intelligence report ne madam di kariginoida army amdi para military army gi akan stand like akoi di Armed Forces Special Power Act याउद्रगदी ऑपरेशन तौरोइन हाइब आठदी अखोगी स्टेट पुलिस ना अमदी आर्म पुलिस ना लाइरिबे इंसर्जेंट ग्रुप मयाम जिगी जुकुलाई मतिक चाना पाइबा ट्रेनिंग तौबा मसी अबदी सोसाइटी द लेबे इशू कया मसी अखोइना थेंगनबा ngमनी ना थाजर कांडदा अखोगी सेंट्रल फोर्सेस सिंग ऑपरेट तौबिरुनु बेरेक्ट हंजिन बिरुनु हाइगदबनेबा अखोगी मणिपुर पुलिस त नते असम की खंगदे कश्मीर खंगदे मखोगी स्टेट फोर्स ना थेंगनबा ngमदबगी स्टेज द लेरिबनिना अखोइना सेंट्रल फोर्स दरकार लेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मतुंगिना यारे इंसर्जेंसी जम नेमधरे मखोई स्ट्रेंथ से हंधरे नत्रगा मेन स्ट्रीम द लाए है कांडदा ऑटोमेटिकली आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑफ और एक्स से मथन तक खुइदरगा चरखिगदबने NPF na NSN IM sijinaduna Mikhal gi board khombagi thabak singda apan papira I haina NEIDP gi outer da mirep oiriba asang kasana phongdokiba wafam adu aranba wafam ni haina NPF Manipur gi president Awangbaw new minus engdokre loinana Manipur miyamna NPF pu thazaraktuna minungshi thaujal kaya utpa horakpa asida kalaktuna panghai haibani hainasu Awangbaw new minus phongdokre wafam asi Lok Sabha Mikhal nakshilak pagaloinana political party singi wakhalon miyam da khanghanaba impact news na sandokpa president speak haidiba thoram asiga mari lenana unabada phongdokibani unaba aduda Awangbaw new minus hai Mahakna boat khomba chatpada ayetpa pira I hairiba adu kanana tawbano karamna thokibano haibadu amata khangde NPF kasu mari lenade haiki Amaromda Churachandpur district ki NPF ki president BJP ki miyoi singh ni haina chingnaba miyoi singna aki akhang pokhanduna office ka thugairamba thodok adusu kalakpadagi tawbani haina Awangbaw haikibaga loinana matungda tawdanaba FIR ama thangatkre haina su phongdoki NAIDP ki candidate phongdoki badu it's very immature of a statement. It's an act of frustration. We don't know who is involved and what happens. He may be just trying to, tarnish the image of a party. NPF na tawzari bisidi mayam nung CBU ako na pamba tawning bisasi. And ako chachabadudani. And we are the only party. I think we are reaching out to everywhere. Lok Sabha election asigi oina NEIDP na puthokpa inner amadi outer gi candidate animakta Manipur People's Party MPP gi L apabina luchingba kangbuna saugat lagani haina lauthokre hirabasigi matangda ngasi tera da leiba NEIDP gi office ta MPP gi luchingba apabina luchingba kangbu amadi NEIDP gi luchingba sing yauna punna pangthokiba paugi mifam amada MPP gi president L apabina hai ngasi lamdamasida thokliba achauba isu kaya asigi chap chaba waroishil ama puraknaba hotnaba matam अखोइना नेशनल पार्टी सिंगदा थाजब थंबा याद्रे ओइरक्लिबा फिबम मसिदा हौजिक रीजनल पार्टी सिंगी मथौ यामना तारे पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा NEIDP मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर NG बिजोयना मखाताना हाई मणिपुर कन्नब होटनबा मतमदा BJP अमदी कांग्रेस पु मियामना हंदकी इलेक्शन असिदा माइथिबा पीबा असि यामना मथौ तारी मरम असिना पार्टी असिना पुथोकलिबा आउटरगी कैंडिडेट असंग कशार अमदी इनरगी RK आनंदबु माइ पाखनबा होटनमिनसि हाइना फोंदोखि अखोई नेशनल पार्टीज दी पामचद रीजनलिज्म सिदैदा अखोइना थवाई हक्चांग यावना ngasiदगिना चाहि कुंथ्रागी मावंदै होनजरकपनिना अखोइना अखोइगी ओइबा सिगुम लमदमजिगी मिरेपसि काहलगा लेबाकी लमदमजिगी ओइबा सोशल इश्यू मयाम से पुखतरा रीजनलिज्म के पांजे कंखल अहबगी दमकता अखोइना फिरेपसि लौजरगा ngasi नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी से कोई सपोर्ट तौजब MPP की पार्टी की मियोई सिंगसिना अखोई NEDP की हंदक लाइव इलेक्शन असिदा आउटर की सो इनर की सो मपुंग फाना सपोर्ट तौबिगनी हाइना ताकपिरकपसिदा अखोई की पार्टी की तरफ तक की सो तराम नवोक्चरी
लाखलिबा 38 सुबा लोकसभा मिखलदा JDU na Manipur yauna India pumbada punna mirep kunga humdoi puthokli loinana anauba lengak sembada JDU sungsoi soidana saruk yagani haina party asigi National General Secretary Afaq Ahmad Khan na phongdorakli mikhalga mari leidana Manipur da lakhiba Afaq Ahmad Khan ga Impact News ka khanana unabada party asina mirep masing yamna puthoktriba asi matik mayai leiba miyam gi thabak ningthina thamoi sengna tawba ngamgadaba khallaga mirep thadopani haina mahak na phongdoki Mahakna makhatana JDU na lengak sembada yaurabasu CAB asi chana hanba yaroi haibagi chap chaba phirep khanghangani Manipur gi oina pangthokadaba mikhalasiga mari ledana mahakna hai JDU gi outer da thadokliba mirep asi miyam gi thabak ningthina tawrakadaba kanglup khudingmaki ihul khangba maramna miyam gi thabak tawrakani haibagi thajaba leibadagi JDU Manipur state ka khanaraga ticket pikhibani miyamna su mahakpu mai pakhangani haibagi thajaba lei haiki We are the only party in mainstream that has raised this issue in the month of May, when no political party was even thinking about this Citizenship Amendment Bill and NRC. On 7th of July 2018, in our National Executive meeting, actually that meeting was called for this particular issue. And in that National Executive meeting, party has adopted only two resolutions, comprehensive two resolutions. One was on the issue of one nation and one election. And above that, the most important resolution was this Citizenship Amendment Bill. And on that executive, we have adopted the resolution that we will oppose this bill. Nationalist Congress Party ki Outer Manipur Parliamentary Constituency ki candidate Angam Karong Komgi Phiral Chingkhatpagi thoram ama ngasi KR Land da leiba mahaki yumda pangthokre thoram aduga mari lenana Angam Karong Komna haikibada state asida Citizenship Amendment Bill Territorial Integrity Border Pillar issue yauna tongan ba issue kayana state asida leiriba miyam da chaithing piduna lakli Miyam gi oiba mihut ni haina lairiba sing asina miyam gi ihul khangna thabak tawba ngamdaba asina miyam gi awaba asi hengat halle haiba asi state asida thokiba thodo wathok singna mayek sengna takle thobal amadi kakching district ki manung chana lairiba miyam na mangonda utpiriba nungshi thaujal na maram oiraga atopa party singa chap chana thengnaduna mai pakpa ngamgani haina NCP gi candidate asina thajaba phongdoki Public sympathy, public seba tawni modu public khangbi mamramna soidana aigonda moigi mandate tu tobirakani habasi thajai pikraba kom jati amana aikona MP ama lebakpa habasi kanamta su thajade tawbudi thajadam budi yai adubu aina lepi maram sidi ai matam koina service tarukpasida kakching block ta sahi taruk amne taremu ai lejarami matam adugi praja singna aigi hospitality aigi activity taruma mayam sing moi matamda hariba Lag ani henba adugumba tampaki chingda vote piriba tampaki sinausi thobal su constituency sinausi sina aibo project tabirapadagi tasena elipjarapani aduna soidana su mai pakani Lakliba Lok Sabha Mikhalda Manipur gi oina karamba miyoi sing mirep oidibagi amadi makhoina karamba wakhalonda mikhal thengnagadori bano haibadu Manipur gi miyamda khanghanabagi pandamda Editors Guild Manipur na sinba Know Your MPs candidate haiba thoram asigi sarukama oina ngasi pangthokiba Inner Manipur Parliamentary Constituency gi milep sing miyamda masak taktuna makhoigi wakhalon sing thamhankhre thoram aduda saruk yakiba miyamna Manipur gi ngamkhai gi wathok CAB APSPA amadi nupi sing da thaudang sinabagi matang yauna lamdam asigi su kayada yumpham oiduna hanglakpa wahang singi paukhum mirep singna pikre hiram asigi matang da Impact News ki reporter Khetrimem Premchandagi akhanaba report ama Editors Guild Manipur na sinba Know Your MP candidates hariba tharom asiga mailena ngasi Inner Manipur Parliamentary Constituency gi mirep sing miyam da khanghanbai tanja lauki Innergi Minetra Matholebagi Manunga, BJP, INC, CPI, NEIDP, RJSP Amadi, independent candidate Wadiva, Elias Khana, Nasiki Tramutura, Shrok Yaki. Mirep Singasigi Apamba Singamadi, Makoin Mikal, Mai Pakabatunda, Kaitok Tawagi Habigi Matanga, Makogi, Wapam Sing Tamki.
Manipur da tong tong ba senior citizen sing amadi transgender sing phawbo yauna ngasigi mifam madura makhoi bukhoi na pamle bahia madura wahang sing hamki Ibasna temporary boundary ni permanent di gambir sing batam ba kabo belegi compensation ni agreement le amsi unless until pesa phangi ba udi koi legani pesa du phangam dragadi 560 rupees per month phang dragadi pi dragadi reverter pamatam da du piro hai akhoi trans ki issue di no ma tangang na di pagan dang tong doi la mai dang tong doi la transgender ko go ba jema futu ma ga dumai na topic da kari wakhal lo lai bi ge say 169 MP jahi mangai manung da participate shunto do ba Manipur di fortunately we have one MP ai koi political train ma lai treba ai koi mai dai ne no chani dum law ra le under ki election se yana serious hoy hodra ba Manipur manani represent toriba se masi Manipur ni hut si right person si han bangam da sigi policy emotional integration madugi pot madugi thabo kuto da tawdrgadi hujiksu ai na mantri weraga ai gi kumam sema apai bana chawna madugi pot ma ka u da baro maramatuna ngasi Manipur da leiriba khara ko uriba abu se phaja abarom da natam indo Myanmar border yo it should be resurveyed yagi major parties में आपसे कौन मिला कानून में वो ही interest कोई smaller states में आपसे सिंगी like level में आपसे कोई compromise तो उनमें से सी Manipur is also one proper survey में मसाइगे Myanmar की side ने India की side ने अदर proper survey में तो रगा boundary से असल बसे fix तो वो में दरकार ले CSO Singi, Miho Singna Madi Tuan ba sector Sindagi Lakpa Mio Shina Wahangi Pokumsu, Minip Singna, Piki, human rights activist Bablu Lotong Mamadi, extra education victims family Manipur, Samna from Haina Kanariba, Lupasigi, Nut Oribi, Renu Taklemam Hangba, extra judicial killings Kamarinaba, Wahangi Pokumsu, Minip Singna Piki. However, 2005 the Visible Ready Committee hired the review the working matans the recommend Visible Ready Committee Mio Mangana Sabasinga, but do the review the one recommend the Vivasima reject Toki. Adu Hatamu Inona Hataki manifesto Tamu as far review the Wiki Hana Uzare. Masideshi the extrajudicial execution Hana Palbidri Basiki Maram Karino. Congress na emen tawni haiba wahi hairak matamda leader mayamna adu thamoi somna chongthundana Congress na ngangi basina karino aduna ngasi vote mamamda ngangbi diba wahi singsiga in vote matungda sakti paira kanda tawbiragadori wa thok singsiga ani sesta gap khara leiragadi akoi kamai vote thada sakdoi nosni yamna apaswasidi akoina thamamba sunate aduga khara segment khara longthoe adu buji akoi yengbe ari apaswasi Imamanda Paulu Hoy, Manda Legion Human Rights Defenders in a Kambidi Baduri, a disturb can say, Masi normalcy Porakandati, I opinion that of his fast automatically, Matanda Sasaki, I want to Lamalay. All Manipur Working Journalists Union, Amzugi President Oriba, Project Ndungomba, Editors Guild Manipurgi, President Oriba, Kogen Rukomdram, Amadi, All Manipur Hills Working Journalists Union ki President Oriba, Ramkum Nahak Bawang Singi Paukumsu, Mirip Singa Piki. Wari Shabse Rangi, Nasi Sibutan Kari Party, the lady, and Notar Diwari Shanya. BJP in Wari Shabi, Congress, where me. Congress needs Shabuka and IDP to this is a clean, unclean environment create the real. Adi Anti to see tough to Wahiba, Mato Balanba, Swide the Luinchen of the Gee, Yum the Lady Angam Singsu, massive reflection at Tuna, wait Angam Sing. Marandi Angam good time, for no fault of his. And as you later, Basiki Hotel Classic Grande, Imperial Hall Haiba, upon Masidani to Hosuzima, Editors Guild Manipur, Singing Pantoliba, Know Your MP candidate Haiba to Masigi, Anishu Masarok Haibadi, in a Manipur Parliamentary Constituency, Eba Midip Sing Punaduna, Miam Damakoina Pam, Basika no Haibu, Amadi Miam with the book of talking and Duka have the Kangan of Tanzania, Hosuzima, Midip Sing Mangula, Miam, questions and Hangari, Hishan Adobo.
BJP की मिरेफ ओइरिबा डॉक्टर रंजन हौजि हौजि मखोगी तामो सुम थोइ थोपिरे थवा मले थोचरे अदो अखोइना ब्रुइन हंजनिंग जे सुमाइना एट गिल्स मणिपुरना नो योर एमपी कैंडिडेट ना पांथोक पिरक पसे मसी करी फौबी मसिना तमुया पामबजिंग अदो BJP पामबजिंग मियाम खनबदा हेना गुदों सागरे खनबि मते महान सी ख्वाइदगी करे हाइनी अफबा द एम्पल अपॉर्चुनिटी अमा एडिटर गिल्स ना पीदना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा कोई ओपिनियन खरे एक्सप्रेस तौन पीबसे मसिगी दौट एडिटर गिल्स कोई नमखलेतन थागसे लोइना इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दसु एडिटर गिल्स ना सुमबा मीडिया की चैनल सिदा ट्रांसपेरेंटली अदुगा सिंसियरली ओपिनियन से एक्सप्रेस तौगी एवेन्यू म पीबसे आई यामना हराउजे अदो थो पुरियम सिमिना मै मैं सोइबनिना अदो क्वेश्चन अमतंग हंजोगे हौजिक नाहाकी ममांग दा बितारे BJP की मैनिफेस्टो फोंग्रे मसिदै दा CAB इम्प्लीमेंट तौबो योफम याउरी दो मणिपुर की म्याम CAB यादे हाइबसे हंदक द थोखिबा दुमलबा म्याम की वथोक म्याम की इशू दुना ताखरबनी मसिगी मतंग दा करी हाइबिनी अखोइना मसिदा मिस इंटरप्रिटेशन और कैलकुलेशन सी अखोइ तौदबा सिना आइगे ओपिनियन नि अहान बगी बिल पुथोलकपदा अखोई ऑनरेबल CM श्री बीरेन सिंह जी ना मणिपुर प्रजा ना यादे अदुना मसिगी पोर्ट तौबिगनु तौबत अदु नेशनल की ओना तौब तारगदी स्टेट की तोंगानबा क्लोज हापियु अदुगा स्टेट अदुगी कंसर्न स्टेट अदुगी एक्सेप्टेंस और ओपिनियन याउदना मसी इम्प्लीमेंट तौबिगनु इसे ऑलरेडी हाइग्रे न्यूली ड्राफ्ट तौरपसिदा अखोगी करे हाइगनी नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर ना मणिपुर की अमदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंटरेस्ट सोहलो एना मोइना पब्लिकली हाइग्रमनिना अदुगुंब क्लोज अखोई ऑनरेबल CM ना पामी क्लोज अदो ड्यू ड्राफ्ट सिदा सोइदना हापसलकनी अवै पोइना अखोई आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सिगी मतंग दसु अखोई कांग्रेस ना मसी रिव्यू तोनी हाइको मतम ना अखोई मैनिफेस्टो हापसलक मतम दा BJP की सेंट्रल के लुचिमसने याम कना लावरी खोगे BJP की कांगबुना हाइसे अपस्पा थम मथौ तारी आर्मी सिंह हेना मथौ थौना पीबा पावर पीबा मथौ तारी हाइबनी मसी मतंग के हाइबनी मसीदी होय इंडिया की नेशनल पॉलिसी द लाकांददी थंबगी मथौ ताबसे जम्मू कश्मीर गुंबा कोई हुजिक लेरि इरांग लेबो फमदनी अखोई मणिपुर ददी हुजिक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज क्वाइट इंप्रूव अदुगा आसफा थंबसिगी ममांग द लेसे डिस्टर्ब एरिया एक दुनी मधु अखोई नॉर्मल सी द लाबदी हुजिक अखोई नॉर्मल सी द लाकपा होरे प्रजा मियामसु शांति पामे पुनमक्सी लाकांददी टोटल करे हागनी शांति से मपुंग फाना लाकांददी डिस्टर्ब एरिया ऑर्डिनेंस से एक से केसु एक्सटेंड तौररोय तौद्रगदे ऑटोमेटिकली चलनी नत्रगसु अखोइना शांति वरगदि मसी लौथोकपदा अराय बने पोट अमनेबा ngasi pangthokhiba mifam aduda tongan tongan ma lupsing mohsin lagniba mani tongan tongan ba public sector sindagi lakpa mioi singna question hangbagi tanja yamna phangki de hedana penaba kya su phungdong narongki I know you know say the guild Manipur president and the more Pantuk Liba could know your MP candidate have from say among the Hona, Hybidi, outer you in the Pantuk Hona Mayamna, first was a pit in Miam Pangbi, Hybidi, Shum, Pantuk in Miam Kana Helena. Adubungasi, Yorum Bapaki, any invitation had a public Kiton and Secretary Libus in Maruena. Moko the question Hangbagi Chang, PP the Base, no item is Hindu Hybidi, Wakum Tambi, Matum Tarakpada, Karam Kurama, improvements in Siki, Shumba Benasira, Lelapaya. Yam sume matam si wai akoina sum yengba tawdadi tien boina sang boina ningba adabu hangni question mayam wa hang mayam am hang bi matam di phangi tre yam sum famne adabu masi akoi khongdo ani masi mathang de akoina masi morning dagi horaga evening bawa chathaba aduma program amoina tawna ba madu akoi thorang tawni khalle masi asem badi akoina hana Mamangi 2014 election party election that the minor sang at Okibani, the Kisakra, at the end of Matamda, organized Orpa, at the Kaimuru and the candidate Singizu, Magi, campaigning Matamzi, Yam Electava, Aduna, Matamji Pra, when low than a cotton at was in white, but the Gi Kratian, Vivani, and Matang the choice with the Nakwin, Matamzi, Kayan Sangdogam Yam, the Gi Wang Hen Lahan, but we can't go yam, the Khan and Nawa Honagani, Tamzeli.
yam nungai khoi know your MP candidate haiba thorom asida Manipuri miyam na kana ba kyam lokre ba si miyam na harak pamutungena khangba ngami adubo khoi wahang hangning ba kyam leiraga su khoi leirib khudong chara ba sing maru aina matam limitation leiba aduga khoi candidate sing asisu matam sangdam maram marga su ma kyam thoi haiba gi amadune adubo matung tarakada ba singda electoral Manipur na sinduna ayuk tagi hauna khoi numindang wayam hoba yamna mapung phaba miyam le hena pamoda ba thorom pangtokoni haiba si Manipur miyam ni kwadi le famni hauski rode camera person sapam hendi gloriana kolom jari by Ketamayum Premsan Impact News Imphal India amasung Myanmar leibak anigi ngamkhai paringda nifuhumdoi suba Assam Rifles na lanthok lansinda athingba thambaga loinana akanba maongda cheksil thorang lokhatpagi thabak chathari Taratarech suba Lok Sabha Mikhalda Thokhaningdaba Thodo Wathok Sing Thoktanaba North Eastern Region Singi Bangladesh amadi Myanmar gi ngamkhaida BSF Assam Rifles na ngamkhai thingkhraba matung Manipur Myanmar gi tainafam singdasu athingba thambagi khongthang asi lokhalakpani Cheksil thorang asigi manung channa Indo Myanmar Friendship Gate number 1 amasung 2 da Mahausagum leibak anigi praja sing chathok chasin tawbagi ayabadi piri adubu masa masagi saktakchi yaudravadi changba thingzinkhre Morena taba atopangam khaigi mafam singdasu kunmapan suba Rajput Rifles taranithoi suba Assam Rifles amadi tongan ba Assam Rifles ki battalion singna ngaksheli BJP hairiba political party asi phurup naiba miyam gi lanthum phongna huranba political party ni haina maral siraduna party asi maru phangna muthatrabadi leibak asi kangkhong chairagani haina hanagi chief minister Okram Ibobina phongdokre Thasigi tang taramathoida pangthokadoriba Outer Manipur Parliamentary Constituency gi Mikhalda Congress Party gi mirep oiriba K James ki election campaign ga mari lenana pangthokiba miyam gi mifamda wafam asi Okram Ibobina phongdokhibani Hianglam Block Congress Committee na sinduna Kakching District ki manung chanba Langmaidong ground da ngasi pangthokiba election campaign aduda Okram Ibobina hai BJP hairiba party asi machinda haidokiba wafam ngakpa ngamdaba party ni ngarang Prime Minister na Manipur da laklamba aduda miyamna CA bill amadi atopa maru oiba issue kaya gi matangda wafam kaya phongdok lamgani haina miyamna thajaba thamlambani adubu wafam amata haidana hankiba haibasi miyam usittabani haiki Honorable Prime Minister, the Prophet is Saukravali Paksiki Prime Minister Neva. Narang Sideta Hapta Kangjibunda Lakba, Krachutian Retian Badubudi, Mapam Atay meeting Kaya, Pangjanabadi Torbayai. Sidana Karim the Hiram than a Masat Kreva. Manipur the Laktanegi, Mamang the Haibitare, West Bengal gi Kusbiarda, Wangang with a Karimba Bharaki Prajasna, Quida Sakti Sinava Targadi, Adok Lukrabalai Pak Kaigadova, Yamna Communal Loiva. Akoi suksoi soidra citizenship amendment bill ki bill se pass to kani na hairamaga ma line adu Manipur na tumin na crime ta haim na chakhine ba citizenship amendment bill asigi bill se pass to gani na hujik moi manifesto phongdui ba sida lagana tumin na ta time da ngam na chakhiba ada chalagana ama Miyam ki mifamasida sarukya kiba hanagi Deputy Chief Minister Gaikhangam na haikibada mikhalasi leibak kanba amasung leibak thugaibagi mikhalni miyam na leibak kansi hairabadi Congress Party da vote PBU aduga leibak thugaisi hairagana BJP da vote PBU haiki maramaduna mikhalasi da leibak thugaigadaba phurup masel nushina handaba seliba BJP Party bu para tambi haurasi haiki Yam insulting oi Yam neglecting yam oi, yam disappointing yam oi. Kali namakta Prime Minister man Manipur akoy lamdam sila pakana. Dola doli khaktana as the Prime Minister oina. Kali thamangani karambawa leba ki damakta ngangiram gadage habisila. Kali su hayam de. Lag kaido kaino panganga maga chakhiba. Usiktaba thoksadaba Manipuri ko bar kali khangade mata gum tawre ba thong ase. Mase Akoy, Naiba 2019 gi April down Tarama Toy, Tadaganiba, Taranipa, Tada report of the Makoy, befitting reply and Pidana, Paramatapi Matayas. Deputy Chief Minister Oiriba Yumnam Joy Kumarna CAB gi mayokta lepkiba National People Party na Manipur amasung awang nongpok lamdam gi miyam gi damak adumak lepkani haina phongdokre Lok Sabha Mikhalda National People's Party gi outer mirep oiriba Thangmilen Kipgen gi bot khombaga mari leinana Kakching District ki manung chanba Chairel
खोंनांगखोंदा पांथोखिबा मियामगी मिफम दा वाफम असि फोंदोखिबनी मिफम अदुदा जॉय कुमार ना मखा ताना लेंगाक पाइरिबा बीजेपी अमसुंग ओपोजिशन ओइरिबा कांग्रेस पार्टी बुसु हुंदुना ngangi चाइरेल एनपीपी यूनिट न सिंदुना पांथोखिबा मिफम अदुदा पांगलताबी एनपीपी यूनिट चाइरेल एनपीपी यूनिट की लुचिंगबा अमसुंग मेंबर सिंग अमसुंग मफम अदुगी मियामना सरुक्याखी लोकसभा मिखलदा NEIDP की इनर मिरेप ओइरिबा आरके आनंद की मिखल की कैंपेन ngasi थौबाल कियाम खोंनांगबिदा पांथोखरे NEIDP वांगखेम असेंबली कंस्टिट्युएंसी न सिंधुना पांथोखिबा थौरम अदुदा NEIDP CWC की वाइस प्रेसिडेंट E ब्रोजेंड्रोना नेशनल पार्टी अमतदा मियामना थाजब थंबिगनु हाइना फोंदोखरे महाकना मखा तारदुना कांग्रेस पार्टी सु ओइदा पादबा कया nganगदुना मियामदा चाउना नमथाक तौरी नाकल अमरोमदा मियामना पामदबा इशू कयागा मरी लेनना BJP लेंगा की मायोक्ता इहौ हौसी हौखी मियामना इहौ हौखिबा पार्टी अमबु अमुखना मियामना सौगतपा थोकपा हाइबसी तौरगुमसी मिखलगी मतमदा मियामबु फजबा वाहैना थेंबगी चटनबी असि हौखिबा चही हुंफुमापन हुंबुद्रा असिदा पारा तमदुना लाक्लबनी हौखिबा मिखल सिंगदा हाइकी वाफमगा खेतनबा लेते हाइकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी ना ngasi miyam gi minung sigalona miyam gi mikap thokpa mikup tu da akoina lamdam masige madugi oba shakti do madu akoina pangal do akoina pare ku matam da akoina manipur sida chahi manga dilaidana chahi ahungi manungda akoina masi semba ngambagi akoida madugi chap chap akoida madugi wakhalon amadi madugi stand amadi madugi thongna lingjela do lei have नोमगी लुपा तरा कुन खतंग तोंगगदी हाइदना कैथिन फमीबा इमा इबेन सिंग मयाम सिंग अदगिदी नोमगी सिनमी लुपा याखै चाम द फंगगदी हाइदना लैरिबा मयाम सिंग दो मखोय दुगिदी लोय कांथोमगा आदगी मीदुना आइबुजी असफाई अस मोइदि nganna ग्रमने मोइदि लाउना ग्रमने मोइदि दिल्ली की दंत लाउना ग्रमने कायना थागतनबगी मचाकता अदाइदगा मतिंग थोके लाउनबगो अखोइदि याम इकाई बि हाइचारे मतंग साइसिदा ब्रेक अमा लौजेगे ब्रेक के मतुंगदा अहानबा मणिपुर नेशनल कन्वेंशन ऑन सोशलिज्म मानब खुनाइगी दमक अहानबा मणिपुर खुनाइगी मिफम ngasi पांगथोखिबगी पाउ अमदी मणिपुर अमसुंग मालम की तवान तोंगानबा ई पाउसिंग पुदुना लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज पु मीटिंग तादुन लेबियो मयाम बुमुकना तराम नोक्चुरे बुलेटिन असिगे मखा ताबा पाउ मियाम द पिजरी Socialist Students Union of Manipur SSUM Manipur Proletariat People's Democratic Union MPPDU SWA YCL amadi AMP SUM na puna sinduna ahanba Manipur National Convention on Socialism manaba khunai gi damak ahanba Manipur khunai gi mifam ngasi Palace Compound da leiba lamyan ba shanglen da pangthokre ngasi gi mifam aduda mioi chamana saba National Committee ama semba National Committee asigi ahanba mifam tha asigi tang 12 da pangthokpa loinana mifam aduda district amadi Zonal Committee semba ngasigi mifam aduna makhatana National Committee asigi khangatlaba members singi oina political class ama lakliba metha da pangthoktuna lamyanba irawat ki wakhalon miyam da khanghanaba hotnaba haina suwarip lauki ahanba Manipur National Convention aduda Imphal Times ki editor Rinku Khumukcham Young Communist League ki convener W Kameshwar amadi Amoko ki President SM Jalal yauna state asigi mafam kayadagi lakpa miyoi kyana sarukyaki मिफम अदुगा मरी लेना SSUM की सेक्रेटरी जनरल लोंगजम भूषण हाइकिबदा लम्यानबा इरावत की वाखलोन नौहौनना अमुक हना मणिपुर सिनबा थुंगना संदोकपा ngamnaba मानब खुनाइगी खोंगचट असि खुमांग चौसनगनी हाइदुना मियामगी वारेप अमा लौनबगिदमा ngasiगी मिफम असि पांगथोकपनि हाइकी lamyan birawana pamjara madungba manabu khunai haiba waklon sida hena khumang chapsinna sanchin adigi matam thinthare sidi patokram hena khumang chapsinga dagi haiba gi apunba warep longnaba hariba ngasi famasi pangthok jabani warep ahum laujare warep sing adugi manungda unit chahum hen basidagi lakba mioi chama mukhanka charaga hariba khoigi national committee ama semjare hariba committee si makada zonal gi oiba makatana chathaba zonal singi committee semnaba athu matamda lakliba tang 12 April gi masidagi khoi amu makada meeting mu pangthok charagani lamyam birabona sang pamjramba nomi simi singoi ba khalonda hen sangsindaba tongan tonba program sing manabu khunai propongam na ba khalonda sangsindaba khongjang sing sangshilagani Facebook ta Manipur lenga ki luching babu masamakna hunduna ngangbagi video
थागतलुबगा मरी लेना NSA की मखादा फाजिंदुना जेल दा लेरखिबा जर्नलिस्ट वांगखेम केसोरचान की केस ngasi High Court of Manipur की डिवीजन बेंच ना फाजिंदुना थमलिबा अदु चटनबा यारोय हाइना राय ताखरे केसोरचान असि ममांग चही की नवंबर थादा इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर अमगी मतुंग इना NSA की मखादा फाजिंदुना ngasi फाउबा जेल दा लेरखिबनी NSA की मखादा फाजिनबगी मायोक्ता केस चथरक्तुना ममांग थागी तांग मरीदा हियरिंग तौबा लोयरबा मतुंग ऑर्डर रिजर्व तौदुना लाखिबनी जर्नलिस्ट वांगखेम केसोरचाना महाकपू NSA की मखादा फाजिनबगी मायोक्ता मणिपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच अमदा थारखिबा रिट पिटिशन अदुगी ऑर्डर लाउथोक्ट्रिंगै माइकई अनिगी नाकल अनिदगी मखोय मखोयगी ओइबा वाफम कया पुखतनखी मणिपुरदा जस्टिस लानुकुम जमीर अमसुंग जस्टिस नोविन की डिवीजन बेंच अदुना नाकल अनिमकी वाफम तारब मतुंग महाकी मथक्ता NSA की मखादा फाजिंदुना थमनबगी ऑर्डर अदु कक्थटकी लोइनना केसोरचानबु अतै अतोपा केसता चेनबा लैत्रबदी थादोखिनबा ऑर्डर पीखी हौजिफावबगी ओइना फंगबा पावगी मतुंग इना केसोरचान थादोकनबगी प्रोसेस लोइदबना ngasi अहिंग नत्रगा हयेंग थादोकपा यारी पाव असिना नाकल अमरोमदा रबीना संजित मिसीगा मरी लेना ngasi संजित की अपोकपी तरा तोम्बीना इम्फाल वेस्ट की SP ओरंबा AK झलजित की मायोक्ता रेस्पोंडेंट ओइजगे हाइना थारखिबा पिटिशन अदु चीफ जस्टिस रामालिंगम सुधाकर की सिंगल बेंच ना ऑर्डर रिजर्व तौदुना थमख्रे महात्मा गांधी की चामगा यांखैरक सुबा मपोक कुमोन थौरमगा मरी लेना पुथोकपा गांधी सीध हिदाक सिंह हाइना मिंगथोनबा सैरेंग लाइरिक की मंगा सुबा एडिशन गति फोंख्रे जूनियर सोशल साइंटिस्ट हब कक्चिंग न पुथोकपा सैरेंग लाइरिक असी सकनाइरबा आइबा RK झलजित न फोंखिबनी लाइरिक फोंबगी थौरम अदु याई स्कूल हिरू हनबा लैकाइदा लैबा आइबा झलजित की युमदा पांगथोखी Institute of Sustainable Management IISM की फाउंडेशन के तेगी थौरम पांगथोखरे फाउंडेशन देगी थौरम अदु सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज हाइबा थीमदा कामेंग खुंजाउदा पांगथोखिबनी मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चटनहन्नबा होटनरंबा अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा इशू कयादा मांगजिल थादुना इहौ हौरंबा जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम JCLPS की कन्वेनर ओइरंबा पुखरंबम अर्जुन तेलहैबना मनुंग मतम चादना लेखिदबदा CCS के अमदी JCLPS यावना लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा लुप तराना अवाबा फोंदोरकली महाकना लेखिदबगा मरी लेनना ngasi न्यू चेकोंदा लैबा CCS के गी ऑफिसता लमदम असिदा लैबा लुप कयागी मिहुत सिंगना मिफम अमा पांगथोक्तुना मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना अवाबा फोंदोखी अर्जुन तेलहैबा कक्चिंग पांजी लैरक्ता लैबा ओजा पुखरंबम कुंजोगी अनीशुबा मचानुपानी महाकी लोइनबी अमदी मचानुपा अनी लेहौरी सुगुमलबा ओजासिना मणिपुर मियामगिदमक्ता कथोक पिरंबासिदा मरु ओइना कोई कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलेपाकी हाइरिबा सिगी मखादा लेबिरिबा कोई लुपतरा मरु ओइना ऑल मणिपुर यूथ प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन अमिको अदुग यूनाइटेड ऑल कम्युनिटी सोशल अपलिफ्टर्स यूनाक्सु ह्यूमन राइट डिफेंडर मणिपुर अदुगा कोई कंगलेपाक वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन अदुगा वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन कंगलेपाक सिंगटम यूनियन वुमेन एसोसिएशन सिटुआ नीलक सुक अमदी कंगलेपान सिंगबा अदुगा कंगलेसेल सिंगबा अदुगुंबा अखोई ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिंगसिना ओजाना लेखिदबसिदा ओजागी थवाइना मपुगी लेकोलदा इंग सिंगना लेरुननबगिदमक्ता सुगुंबा मिफुमसी कोई पांगथोक्सबनी महाकना लेखिदबदा चीफ मिनिस्टर नोंथोबम बिरेना ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसु स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ कंगलेपाक सुक यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम अमदी कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल कदाना थादोरकपा तोंगान तोंगान बचेरो सिंगदा अवाबा फोंदोरकली मालेम की ओइना 1 बिलियन राइजिंग रिवोल्यूशन 2019 सोलिडरिटी हाइबा थीम अमगा लोइनना पांगथोरकपा लिस्ट फेस्ट की थौरा मणिपुरसु याओल न सिंधुना पांगथोखरे तोंगान तोंगानबा लमसिंगदा थोकपा नुपी अमदी नहासिंगी थौदो वाथोक कयागी मरमदा नैनबा थौरमदु उरिपोक्ता लैबा 70mm कैफे एंड रेस्टोरेंट दा पांगथोखिबनी ngasi थौरमदुगी मनुंग चन्ना मियामना खना नैनबगी मिफम अमदी फिल्म स्क्रीनिंग प्रोग्राम सु पांगथोखी
Fast Forward Films banner na Manipur Students Association Chandigarh ga khutsamnaduna Dr. Rameshwar Aribamgi guidance makhada kumja English singani tara nipan gi Manipuri film Laman amang ngarang Chandigarh gi sector kunhumdoi da leiba Bal Bhavan da mai pakna utkre. Regional Institute of Medical Sciences Hospital gi General OPD block da Pain Clinic amadi PAC Clinic ngasidagi hangdokre haina RIMS ki Medical Superintendent na thadorakpa chirol amada khanghalakle. Ngasi hangliba Pain Clinic asi thangje numit khudingi aduga PAC Clinic asina working day pumnamakta nungthilpung amadagi nungthilpung ahum fauba hangani hairi loinana hairiba clinic ani asi RIMS ki Department of Anesthesiology na chalaigadabani haiba wafam sing chirol asina makhata na palli. Malim gi mafam kaya da pangthok na bagum World Health Day gi thauram Senapati District ki Chinikonda leiba Saina Institute of Medical Sciences SIMS ki conference hall da pangthokre. Universal Health Coverage Everyone Everywhere haiba theme da SIMS ki School of Nursing na sinduna pangthokpa thauram aduda malim gi oina thengnariba tongan tongan ba makhal gi laina singi horakpham gi matang da khana naina ki. Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Porompat ki academic session 2019-20 ki postgraduate medical course tamnabagi ahanba round ki counseling lakliba April ki tang tarada lamfel patta leiba RIMS ki Jubilee Hall da pangthok lagani haina cherol amada khanghalakli. Manipur da ahanba oina the London Shakes ngasi chingmairong da Manipur film industry ki actor Soma Laishram na hangdokre tongan tongan ba makhal gi haira sing na semba Akaknaba Makhalgi Sheikh Singh Asi Ngasidagi Hairiba Dukan Asida Panglagani. London Sheikhs ki proprietor M. Rakesh Nahai Ngasi Hangliba Dukan Asina Lamdam Asigi Thabak Pangdriba Naha Kayadasu Thabak Piba Ngamlagani Haina Mahakna Fongdoki. Poina Manipur gi youth sing da jo hiring badi ample of opportunities मैम लई just dig in तवा थी बम चांगे कोई हौजिक success ओइनी दि रियादु वर्ग जो risk lau daga di opportunity do कोइना risk lau हाइबम मदगा ओय अदुना risk lau daga di any startup तवा सुंग ममोय हौवम दगा ओय अदुना कोई केनोजी दा London Shakes Imphal जे हैंग दगी public to open ओयनी अदु मैम लाकपिदना कोई variety of item मैम taste of view Zumba Fitness ta certified fanglaba Luckily Thaudamgi Zumba Fitness Center amang asi Sagolban Maino Rekta Leiba Ranjana Embroidery gi 3rd floor da hangdokre Hairiba Zumba Fitness Center adu social worker RK Rameshwar na hangdokhibani. Hauzik sanabagi pauda Yarkhok United FC Ukrulna Kulhumdoi Suba Thangjam Birachandra Amadi Maipakpi Memorial Winners Cup ki champion oibangam kre ngasi Khumalampak Man Stadium da sanakiba football tournament asigi final match aduda Yarkhok United FC Ukrul Amadi Gangnam Soccer Club Churachandpur draw chatki chathakiba football tournament asigi Chana Kanglon gi matungina match asigi aka apo gi laibak kicks from penalty marks na lepnanaba Yarkhok United FC Ukrulna Gangnam Soccer Club Churachandpur bu Panjil Nipan Tareta Maithiba Piram laga trophy ga loinana selgi mana lupa lishing yankhai aduga runners up tahauraba Gangnam Soccer Club Churachandpur na trophy ga loinana selgi mana lupa lishing kuntra gi mapu ebangam ki tournament asigi final match sanakiba Yarkhok United FC Ukrul amadi Gangnam Soccer Club Churachandpur ani lakadoriba Manipur State League ta saruk yaragani. Ahum Suba Sangai Trophy Veteran Football Championship ta ATVFA thangmaiban mai pakre RK Fortune Developers Private Limited ki senthang makhada United Veteran Football Association Manipur na sinduna Imphal gi Mapal Kangjebung da chathariba tournament asigi ngasi sanakiba taranithoi suba league ta TBSFA tawbungkhok amadi Flam Babupara ani match asigi apiba matamda Panjil amata chanaba ngamdabadagi match asi draw ta ki chatharakliba football tournament asigi ngasi sanakiba tarahumdoi suba league tana ATVFA thangmaibana Sirti FC Chandelbu Panjil Mari Sinoda maithiba piba ngamki tournament asida lamdam asigi team tara nipan amadi mapalam gi team ani yauna punna team kunna sarukyari hayeng tournament asigi sanagadaba taramari suba league ta AYVFA Yairipok amadi IEVFA Salanthonga taramanga suba league tana VSAI thangmaiban amadi FC Imphal ani lamba taunaragani
Taramathoi Suba Loktak Trophy Tha Sigi Tang Taradagi Pangthokpa Hauragani Hairi NHPC Limited Loktak Power Station Manipur gi Senthang Makhada All Moirang Football Association Sinduna Moirang Multipurpose Higher Secondary School gi Sanabungda Chathagadoriba Football Tournament Asigi Group A da Amofa Moirang SSU Singjamai Amadi Sagolban United Aduga Group B dana Neroka FC Sangakfam KPFC Bishnupur Amadi Nisa Thangmaibana Group League Match Singda Akanba Lamba Taunaragani Haina Tournament Asigi Organizing Secretary na Thadorakpa Chirol Amana Khanghalakli Numit Nini Chupna Chathagadaba Tarama Thoirak Suba State Level Martial Arts Championship ngasidagi haudokre Championship asi International New Kung Fu and Kickboxing Academy Ningthaukhong na sinduna Ningthaukhong Ward number 7 Kha Lekai Community Hall da chathakibani Championship asida Manipur gi tongan mafam singda lairiba Martial Art Academy singdagi lakpa apunba team nipan gi sanaroi chamaga kunna sub junior junior amasung senior category singda saruk yari Bengaluru gi FIBA pitch Yaswantpur Turf Ground da April gi tang tarani thoidagi taramanga fawa pangthokadoriba Indian Blind Football Federation IBFF ki marirak suba National Blind Football Tournament ta saruk yarunaba Sports Association for the Visually Impaired Manipur gi official ahum yauna sanaroi team amangasi Imphal thadokre hairiba team adu Disabled Development Association gi advisor Dr. T.I.S. Chandramani amasung State Platform for Disabled gi Luchingba Singh yauna Manipur Press Club tagi lamthakibani The Indian Blind Football Federation na sinba mari suba adugumba Yasanpur Turf Ground pangthokadaba imanadraba khudumna blind singi oiba mari suba national tournament asigi lamthabagi tokjabani maru hariba pangthokadaba siji maruina team taraga taruk aduga player chamaga humpu international ipsa na approve toraba referee singna sanagani aduga aroiba final match ta nupi singu blind football su pangthokani haidana officials khanglakpada khuna lamtha jabani Aroibada bulletin asig headlines samhana mayamda thamjari BJP gi numit chamani project ki chamagi makhada sakiba Kwatha Government High School tha mari hela fauba principal yauna mari lenaba staff sing amata laktabadagi mahairoi sing lairi tamba phangdana leire BJP ki election manifesto ngasi phongkhre CAB chatnarabasu Northeast State ta leiriba miyam gi linguistic cultural amasu social identity ngakuna thamgani hai Hindu sing tagi oiba mafam ama semgatpa state asida leiriba phurup singi marakta tokhai tanaba singchep thabana BJP gi amatangairaba pandamni haina Congress na hunduna ngangkhre Amasung NACN IMC junaduna Mikhal ki thabakta apanba pire haina NEIDP na NPF sirakhiba marala du yumpham yaudaba aranba wafam ni haina NPF Manipur ki president awangbo new minus engdokre